ole clear tu te in zavain atharin chi bai kan buk veka cheu hun nuam le hlimom le thatak mang theu turin du sakna sang ber kan hlan cheu ani e ole hi voin hi August ni som sang ni som ni le paruk ani a kami ngai san deu mai thihcham alo ni vele reng maya chumi pol chuan video tlema zong han ti chhuale te kan du ani ama achan chin kan han soitur apuala hun kan man tur chu Dr. Ruth Pfau ani a ani sang ni som pasari August ni som khan thi ani hi Pakistan rama pharte ta na rongbol na ropui tak mai kalpui tu ani a Muslim rama eng ropui tak ti chuak tu ani kan ti thayang chu tun ruma hian achan chin toi kha mana tlema zong chu kan han ti chuak to tak na in tun rum hen tlema kim chang deuh hlek zokin ama kan soilo thren khat te po soitelin chatiang chuan kan han tar lang vele don ani thlitu te channel subscribe lo te mi subscribe sak tur le like min an pek sak ram tur khan kan han in thar vele ani e Dr. Ruth Pfau hi aming pum chu Dr. Ruth Catherina Martha Pfau ani a kumsang ka ko somni pakwa September ni ko a Leipzig Germany a pianga apa chu Dr. Erich ni in lawyer ni a kota na thok thina anu chu Louis ni in lam enkol tu berani a pathian mi tak ani Ruth Pfau hi una polisinga anu pang berani a middle class Christian family ni in an ina Bible share le tong try an war le ani anu le pa te hi mire thei pui ngai pui mo mi an ni a chutarang chuan Ruth Pfau hi ril rulama mi te rong bol na ngai pui mo na lo nei ve te po ani a Dr. Azir Masa a chumi nu Roman Catholic sister ani kumsang ka ko samruka kumsam thummi ani lain India rama missionary tura akal tur chu Pakistan khopui Karachi a visa awangin ni achama chuta acham chung chuan Kochiwala Leprosy clinic atlo a chumi hmuna pharte a mu chuan aril ru aboi hlemaya mi sang khat chuang zet mukhom dul mai kutle ke phar muile mai piang sual na sadeu te enkol tu thale mumal po nei lo te a mu a aleina hlemaya ama chuan chumi zan chu kamu theilo anma ni ka ngai tu a hei hi kata na ni ti kasya ati a chumini atang chuan India polu talole Germany a po kirle tolovin Pakistan a acham hlenta ani keichu he munatan ngei hian pathian in mintirani atiani summumal nei vak lovin rongbol na bulatrana kumsang ka ko somruk pathuma Mary Adelaide Leprosy Center Karachi adina room pakhat dokan pakhat nurse pakhat nen bul antranani khorang rang chu autorexo te rail tele bus te im afanga phar omna mun apan zel ti chon ronga bol kwal zela akal kwala khorang ranga te har satak takim WHO damdoi thar MDT damdoi mang masaber ani a phar chu kai chon thei ni lo lau chi an ni lo ti in mi tam tak azirtira chutiang chuan akal kwal na sa hlebok ani kumsang ka zakwa samruk pathum le sang ka zakwa samkwa paruk kumsam thum pathum chung hian Pakistan a Leprosy Center za somnga pasari adina motorin kholatak takte kalkwal thina doctor le nurse tam tak training chuatira missing tam tak enkol dam to boka kumsang ka sakwa somko parukhan WHO chuan Pakistan chu free leprosy apuang ani phartan chok nilovin TB veitan clinic sompali adina middle tan school pathum adin boka lirnging le tuilian tuarte na sataka tranpuin chutiang chan tranpuin na athok thin bok ani arong bolna hian sa khwa soilem lova Muslim te Hindu te Sikh le Christian te angkhat vekin a enkola poisa alangai lo ani pharte asilfaya abuala alhia matuam dama zandar ni thleng te na athok thina achang chuan amuhil man lo fo ani chutiang te chuni a Pakistan rama anni miawa wangin harsat na te po antok ve viau maya kumsang ka ko somriat pariat kham Islam extremist ten a clinic te po bom antum to hialani Pakistan ram hi chuasan ro ti zonga le khathon te po adong viau to ani ama anu le pa te omna mun Germany a kirle theito boxi lo amaro chu a in chir ngai lo ani ti chu atong kam man then khatangin a riat ani kumsang ko somriat pariat kham Pakistan khwale tuini na anaya the leprosy fighter ti te nation's mother ti le minglem dang duom tak tak an vuasak ani
kum somria ta ni in azin tlem ta dewa doctor ten hle hle tura an ti lain office te ro alakal renga kum somriat palimi ani in wheelchair amang tana ma se clinic te ro ala fang thei viau maya kum somriat parukan ni in abeng le amit lam hriat na te afia lawa kum somriat pasari an ni trantir phei chuan amutam ta viawa ma se phone mangin atho puite akai roi zui zel thawa ka taksa hian min phat san tran ta ma se kami te hian min mamo zel si ati vong mai ani leprosy lam zirtir na mi tam tak hne na a zirtir thiam man ani kumsang ni som khan Pakistan awat sangber hilal e imtiaz chu adonga sangni som pali khan Germany ambassador in atloa anena Germany sarkarin lom thu asoi chuak ani kumsang ni som paruk khan Karachi University in PhD honorary degree apea kumsang ni som pasari khan TV a interview nung berape a kathi huna po he na hi chu kalzel se ati thu asoya anatho phar te ta na rongbol na hi nasale zwalzo kina thi nuwa po kalse ti hi adu berle asoi tamber ani ti chuan sang ni som pasari August ni som kham jing lamdarli le minute som pahnia kumsom riat pasari mi ni im lunglam na awangin athi ani athi do naya athil soin nung berchu damdoi hi in lo sem chun som zel donia kami te kha ti thu hi ania Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif chuan nation's mother kanchanta atia khatila ya Germany Chancellor Angela Merkel chuan Germany fanuro pui berte zingami mihring mangai na entir tu ati ani Pakistan Army Chief General Qamar Bajwa chuan Ruth Pfau hian Pakistan sipai tam tak ain kanram veng him thazo kani ati hial mei phar dam le pakhat chuan apa Ruth hi pathian tirani kan kuta silfaya min kwa bokani ati a phar dam le tam takhian an sun na zwal hle mai atong kam lung chiat thlak le rel ru khoi tak mai Ruth Pfau wi chungchang thu a hin an chak chok nem viawani Pakistan azir lai tam tak chuan Ruth Pfau wangin social work subject hi ka thlangani ti te anun hi kan textbook ani ti te in ani chungchang a hian thil soi an nei nual maya sa khwana in min then theya ma se mangai na chuan min zom thei ti thu thlendik tir tu Ruth Pfau thil ti hi ropui ama po ropui ani Bible keng tam lova anunin a rilfia ani ber mai chumi awang chuan Hindu te Muslim te Christian te Sikh zong ten kan nu an ti thei mi hringa a chuak thei ani athi atangani ko nu ni som pakwa wasang ni som pasari khan vuyani a Pakistan sarkarim a choi moi thei dan sang ber state funeral mangin avuya asuna national flag zarani boka Pakistan history a non muslim zinga hetiang hlo thei ma saber hi ani avuina hian an ram a Pakistan ram VIP zong an tel kim ti theiani a sa khodang roi tu te poin nukul thawin an thla ani hetianga sa ko rang tena ui tak chunga arwang chunga pangpar anda halai han mu te hian rilru te po khoi viau mai gun salute 21 pe kani boka hei hi head of state te nena an hlan thin ani a ama Ruth Pfau hi an hlan vetlat ani Pakistan hian angai hluviau mai vetlat mai na Karachi a hian Ruth Pfau road ti te Ruth Pfau hospital ti te po ama choi moi na hian phua nual a omani tiang kha ani engpo ni sela khalo po kho chanchin dang soitur tam takanaya khovel huapa phar te jinga rong bol na konga ming cher thei Dr. Ruth Pfau hi ro pu em mai ani Pakistan rama kan Mother Teresa anti vetrin khani a chutiang chu ani engpo ni sela mi voina hian mi tam jok ten a chanchin te chung chang thu hi han revele sela han re thar vele rim sela ti du wangin kan han tar lang travele ani clear tu te in zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani